Manginibulise bafowethu, ngize nenye i-update namhlanje, and i-update is that uDineo Mukwele, uzomkhumbula lo okade ehamba icase no-General uDumisani Khumalo kanye no-General Olushaba. So sizwile mosemalangeni ukuthi iMadlanga Commission imtholile ukuthi bekanindwa ngenyama or ngobende engadlanga nyama. Ngisakhuluma sisho ukuthi sisho kanjani. But i-point is that ngesikhathi kwenzeka yonke le case le, uDineo watholakala ukuthi bamsola ngokuthi akakho qualified for le position yokuba ubrigadier lapha emaphoyiseni under i-technical services. So because of leyo nto leyo ke i-IDEC yamvulela icase ecourt. So kwahamba isikhathi kwaze kwafika la kuMadlanga Commission, kwabonakala ukuthi cha, iphutha libe ku-IDEC because abazange bazihluphe ngokuthi beyobheka ama-qualifications akuthi ngabe uyaqualify or kanjani. So because of leyo nto leyo ke eseprovekile nomama u-Andrea Johnson wazoxolisa ukuthi wenze iphutha ngalento ayenzile. So because of lokho ke kubese kwakosa ukuthi ke axolise phambi kweMadlanga Commission asho ukuthi wenze iphutha. So ubrigadier uDineo Mukwele usedecide ukuthi ke manje because of usexolisile, akaxolisanga kuye kodwa uxolise kuMadlanga Commission, uzobese ke manje ayovula icase. Ulivula kubani icase? Because umoshwe i-IDEC. Because uzokhumbula ukuthi wonke ama-department e-government abhekwe i-watchdog or abanye abantu abagade ukuziphatha kwaleyo department. Angikwenzele nje i-example. Sinamaphoyisa. Uma unganenkinga namaphoyisa, wena amaphoyisa akushaya kulimaza, uma uzophinda ubuyele e-police station uyoreport icase ukuthi ulimazwa amaphoyisa, i-chances are i-case yakho ngeyihambele entweni because amaphoyisa azofuna ukuvikelana wodwa because aya-understandana ewodwa ukuthi njengamaphoyisa lento lesiyenzelana asihaleli ukuthi singafika la khona sesiboshwa because of leyo nto leyo. So ugovernment kuphinda create enye i-department edila namaphoyisa uma engaziphathanga kahle, ekuthiwa u-IPID. So uma ungejabulanga ngendlela amaphoyisa akuphathe ngayo bese uyareporta ku-IPID, then u-IPID bese asesha amaphoyisa. That's why noma kuthiwa mhlawumbe amaphoyisa aqeda kudubula, ukubone lapha eKZN amaphoyisa khona bewesedume ngokuthi ayadubula. So into yenza uma beqeda kudubula, u-IDEC u-IPID uyafika naye, afika yo-investigator laphana kubhekwe ukuthi kahle kahle yini le eyenze ukuthi amaphoyisa azadubule, ngabe a-acte ngokomthetho or abe wafuna ukubulala nje because bewaphethwe ama-emotions. So no-IDEC ke une-organization esebenza njengo-IPID ekuthiwa u-IDEC Ombuds. So iphathwe ubaba uTakalane Rawlinga lapha phezulu, oyi-former judge yala South Africa. So njoba uDineo ke manje efake le case, uyifake kuye ke utata uTakalane through le organization ekuthiwa i-IDEC Ombuds. So bazobheka ke manje ukuthi ngabe i-IDEC ngesikhathi idila necase kaDineo ngabe yenze izinto ngokomthetho na or bebeneyinkinga zabo ezipersonal. So into abazoqala beyibheke ukuthi because uDineo ukhala ngokuthi okokuqala labantu laba bam-investigate ngaphandle kwesizathu esiphathekayo. 2, bahlulekile ukuthi beyoqinisekisa izinto before bem-investigator. And okwesithathu, basebenzisa amandla abo ngokweqile because wonke umuntu unamandla but la khona lafika aphelele khona amandla. But in this case bona beqile ngokudila naye. And nalokuthi bamlimaze isithunzi sakhe as umuntu ofundile, as umuntu osebenza emaphoyiseni ngokuthi bedumisa into ethi ucorrupt, uzoganga in future. So because of leyo nto leyo ke manje yenze leyo nto ukuthi afike ku-IDEC Ombuds ukuthi azoreport ukuthi kahle kwenzakaleni. Now njobe seyivulile ke case ke manje kuzobe sekubhekwa ukuthi ngabe i-IDEC iwa-abusile ngempela amandla ayo, isebenzisa amandla ayo ngokungemthetho, ngabe yenze i-investigation esemthethweni na, and nokuthi ngabe iwalimazanga yini amalungelo akhe ubrigadier uDineo Mukwele, nalokuthi abawalimazanga yini isithunzi sakhe as umuntu wase-South Africa because umthetho wase-South Africa uthi kumele amalungelo omuntu wahloniphe isithunzi sakhe usivikele. That's why nasezikoleni kwaze kwakhanselwa lento ekuthiwa i-corporal punishment, ukushaya abantwana ngenduku, because kwakubonakala ukuthi kulimaza isithunzi somntana nokumphanisha, umshayisa ama-push up nani. So umthetho nje awuvumi ukuthi ulimaze isithunzi somunye umuntu. That's why uma ungabe ufile ngazi ukuthi umuntu ukhulume kabi ngendlela yokuthi ungcolisa igama lakho, uyakwazi ukuthi uye ecourt ufike ukuprovela ukuthi naligama lakho lingcola. Ake sithi nje umuntu akhulume kabi ngawe on Facebook
or ku-Twitter or ku-YouTube, leyo video ikwenza uluza imali, mhlawumbe uxoshwe emsebenzini kanti amanga, uyakwazi bese uye ecourt-ke bese uyoyiveza leyo nto leyo ukuthi cha, iqiniso elikanje yonke le nto le and uluza imali ngenxa le nto, so lo muntu kumele abhadale le nto ekuthiwa uyamsuwisha umuntu for i-character assassination. So ilontuza-ke i-ombuds le engikhuluma ngayo ebheke u-IDEC inawo amandla ukuthi investigate or iphenye abantu abasebenzela u-IDEC ukuthi bonke labo ababe-involved kule nto kaDineo, inawo amandla ukuthi baphenye, futhi inawo amandla okubiza wonke ama-documents ayesetshenzisiwe ngesikhathi kuqalwa le investigation nokuthi i-interviewe bonke ofakazi ababekhona, whether ofakazi ababekhona ngesikhathi kuqashwa uDineo or ngesikhathi kuqalwa i-investigation against uDineo. Inawo amandla okuthi yenze le nto le, nalokuthi iphinde ibheke-ke manje ukuthi ngabe ama-officials akwazileni, abantu bakwa-IDEC bakwazileni ukuthi balandele umthetho ngendlela e-right. And uzokhumbula ukuthi bengeke ngenza ivideo ngasho ukuthi if i-investigation iqale ngokungemthetho, i-chances eziningi ayiphumeleli leyo investigation. That's why even namhlanje omama u-Andrea Johnson baze baba forced ukuthi mabaxolise because baqala i-investigation ngendlela engekho right. So because of leyo nto leyo-ke izobe case iyaqhubeka mase bebona-ke, then i-IDEC izobe iyazibuza-ke nayo ukuthi now that i-case ifike ngakithi iyaqualifya ukuthi idilwe nathi, so that bengenzi nabo investigation wrong njengoba abanye bayenzile. So if iyabona i-IDEC, not i-IDEC man, i-IDEC ombudsman iyabona ukuthi amandla inawo ukuthi yenze yonke lento le, izobe siyaqhubeka iyamphenyela uDineo. So into ezobe siyalandela-ke is that kuzobe sekuvulwa i-investigation-ke, mase kuvulwa investigation ake sithi kuyenzeka-ke manje kutholakala ukuthi o-Andrea Johnson ba-wrong. Okokuqala kuzobe sekuba khona i-disciplinary action or i-disciplinary hearing yabo emsebenzini, sebedisciplinwa-ke manje njengabasebenzi. Then kuzobe sekuphinde kusuggestwa imithetho ukuthi makube khona imithetho eshintshwayo because lento yenzeke because umthetho othile ubungekho or umthetho othile awu-ignore. So kuzoqiniswa imithetho ukuthi ingaphindi yenzeke omunye umuntu into enje. So I'm sure noDineo wenzela lezo zinto ukuthi kungabi khona omunye uDineo futhi ophinda alimale ngenxa yento eyodwa, nalokuthi kumele kube khona amanye ama-investigation kuphenywe lama-officials namanye ama-cases akade bewaphethe. So uzokhumbula ukuthi i-ombudsman-ke akuyona i-court, ayikwazi ube sithatha umama uJohnson nabanye ibafake ejele. So instead izo-recommenda ukuthi makwenzeke ukuthi okuthile than none. So kuyo yonke lento lena-ke indlela la iyakhona ingagcina ifike i-court then iyo-decide ukuthi makwenzakaleni, kucinywa ama-cases, kuvulwa ama-cases ngapha or kube kanjani. So I thought mangini-update ngaleyo part ukuthi nje useyivulile i-case against umama u-Andrea Johnson kanye no-IDEC, and then sizobona-ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi i-IDEC ombudsman iresponda ithini, then siphinde senikhiphe up to date.